Citizenship Amendment Bill adulo thu soitu MNF President Chief Minister Puzoram Thangan BJP kai shwai neda achanga in hnu dolo chungchang chu party na ngai tu tur ni ang ati Chapchar Organizing Committee and Chairman Chief Minister Puzoram Thanga hova vo ina aizola chukhom in February ni somni pariat le March ni khata chapchar manan rel Zonet chung ko ate chibai uletuna chanchin kim changzokin Citizenship Amendment Bill adulo thu le zilai polten do danalan tira total band an hwai khot za athlop thu soitu MNF President Chief Minister Puzoram Thangan BJP kai shwai neda achanga in hnu do lo chungchang chu party in angai to tur ani ang ati tasia neda chungchang a hian me to nei seng to en te party in kan langai tuang chu manit siam chi ni ngai lo Puzoram Thanga hi vo in khan Assembly General Purpose Committee chutkhom na telin hemi nuwa zona changin neda chungchang hi mimal anga soithe anei lo ti soya heti la hian MNF party chuan thu chwa siamin nesro le MZP 10 Citizenship Amendment Bill do dana le du lo na lan ti ra mar chak pung huap total band hotling takhan buat sai chu cha anti thu soim a hwai hotu nesro le MZP chunga le athlop tu mi puite chunga lom thun soya total band hwai hot ni ngeya Lok Sabha in he bill a pass lui chu MNF chuan poi ati tak zet ti soim Citizenship Amendment Bill chu Rajya Sabha le adang te a akal tlang lo na tur le pai thak ani ngei theina turin MNF chuan thei top chwa in ma ale zui zel don ti an soi Chapchar Organizing Committee and Chairman Chief Minister Puzoram Thanga hova vo ina aizola chukhomin February ni somni pariat le March ni khata Chapchar manan rel meeting kai shwai tu Chief Minister chuan Chapchar chu mizo pui ani angin zau le lian the ang berahman zui zel tha ati thu suin mo phurna chel tu ten in petaka anlo tho to chin na chu fakomati thu soya kuminatan po thanem ngai taka tho ho puya so mani Kumin Chapchar thi aizo sipaila muala man le turarwa man ania ani khatna February ni somni paria chu mizo infiam na chi shang entiu na huna mangin Agriculture Minister pu Aral Julian na chukut pa arwat ania March ni khat chu alom na pui ber ani anga Chief Minister Puzoram Thanga chukut pa ani ang Kumin Chapchar ta hian thupuya zofa te impum khat na ti than ania kumdang ang bokin Chapchar man chung hian mizo namzia rang pholang tam the tur zonga nam thuam in belwar turin mi puite be se ani kut pol hian painting le photo exhibition te flower show food court siam le handloom and handicraft exhibition te buat sai le tum ani Rajya Sabha Mizoram IO2 Buranal Sabatlaw le Marchak Biala Rajya Sabha member dang panga te chuan vo in khan Prime Minister Narendra Modi hena lekha thelutin Citizenship Amendment Bill sanghi som paru Parliament he bill pass tum ani chu andulo thun shil an lekha chuan he bill pass tum chungchang state changshang shwai tu te ngai dan zot tu Joint Parliamentary Committee in Marchak Biala Assam Tilo State dang Arunachal Pradesh Meghalaya Manipur Mizoram Nagaland Sikkim le Tripura shwai tu te ngai dan alak velo thu te he bill pass tum hian heng state changshang mi pui te ati thin rim thu te an IO2 MP te po insa ko be chana dan siam tum chu andu lo thu te le he bill pass tum hi rammi pui te lung ruan le impum khatla ti chethe ani ti te soim pass lova nu kir turim Prime Minister chu an ngen ani Hetila hian Peace Accord MNF Returning Association po invo in khan thu chwa siamin neso bultuma mi puiten the top chwa he bill pass lo tura an be chung po a sarkar lai pui du dan anga Lok Sabha a he bill pass ani chu poyan ti thule sarkar lai puyan dem thun tar langa tuna Mizoram sarkar ding lai chu kumsang ka zakwa samrat paruka Central Sarkar le MNF inkara inrem na thutlung siam tu ani awangin Mizoram mi puite him na atana ma ala ngi an be se thun soi bokani XMNA Association General Headquarters Executive Committee vo ina chukhom po in Citizenship Amendment Bill Lok Sabha in pass to poyanti thu soin hedan hi hli ani theinan achul angin ma an nazel don ti an soi Citizenship Amendment Bill BJP kai shwai sarkar lai puin Lok Sabha a pass tak awangin Mizoram ma MNF kai shwai sarkar chu NDA athlop na nu dok turin an phut ti ZPM in an soi Tutsu ansiama ZPM chuan Citizenship Amendment Bill sanghi som paruk chu nam claim le Christian sakop zui tu de tan chuan India dan siam to zinga a hlo omber ni hiala an chia thu soin mizomi puiten thei to pan do dan na chuan ngai pui mo a hlo zo talo chu poyan ti thun soya mizo nam le Christian sakop chimral na dan siam tu sarkar lai puya BJP kai shwa NDA chu MNF in neda a tho puin NDA po a thlop ti an soya neda a an tho ho na le NDA sarkar an thlop na chu ti top tu MNF an phu thun soya
Chief Minister Puzoram Thangan Hebil hi atop thlenga doda la tum thu lo puan to chu ti hno thlinga mizo nam thlawang hau turin an phut ti an soya Christian sa khwa hung hal du wang tal po in MNF party chuan neda chu achwa sang ngei tu ni an ngai thu le NDA athop na po atitop ngei tu ni a an ngai thun soi ni Zirlai te kong zo tur ko hmuna atana buat sai School Connect chu vo in Khan School Education Minister Pulal Chandamaral te in Vanapa hola ahong ahon na inkom zalen CHANCHIN bu editor puvanal rimavan tol kai shwaya hian Pulal Chandamaral te chuan MNF kai shwai sarkar tharin zirna ti mason na tur ruam na asiam me ti asoya mizo zirlai te zinga tumbul fuk takneya le khazir antam lo chu hlotlin na sang takne antam lo chan pakhat nia angai thu soin zirlai te chu an hmalam hunatan ruam na fil takne tum turin acha a chian ti le mel sha te school kai na ani awanga a zomve mai ching lo turte midang subject lak ang ani awanga lave mai lo turte acha in ma ni thiam zong le tuina lam subject lak tum tur le ram le namta na an changkai theidan ber tur ni an shiat anga hun mang turin acha ani he in khom kai shwai tu zalen CHANCHIN bu editor puvanal rimavan tol chuan zirlai no pangte kumtop exam zo ati tu mumal nei lawanom chin chu thil thalo tak ani awangin exam an zo nuwa an hmalam huna an kong zo tur an thlan thiam theinan hetiang program hi bot sai ani ati a tun hmalama edu option an bot sai chin chu polsom le achung lam pastetan de ubi kani a tun juma School Connect an bot sai hi chu middle le high school zilai te ta na kong ko hmun ha an zol de ni in a soe School Connect sang hi song pakwa hi zalen CHANCHIN bu le linchpin changkopin an buat sai ni in naktu thleng nei ani dona heti chung hian Vanapa hola se changchanga zirna in cha a mithiam te chu biak ron the ani dona mithiam ten zirlai kal khom te seminar an nei pui chin don bok ani India Rampuma Rural Bank le Post Office athok ten sarkaran thilpu ti hnotlin ngiat nan lung oilo na an lantira he hi Mizoram athok tu te po in an zomve awangin Mizoram Rural Bank le Post Office te dor the anilo Rural Bank le Post Office na thok te thilpu zinga hian an hnoyan athok te pension scheme pa ngai petura nikum April ni somni panga a Supreme Court in thupek alo chwa to chu ataka ti hnotling turte an hne na anghet lowan athok te angheta da tu te na thok tu in dailo na no kha te sarkar lai puin hatho in angten hno thumun an hno tur ani ti thutu na lo siam to ataka ti hnotlinga commercial bank sang te ham chan na don in angtlanga don te dan anga na thok tu da anghet lova chhor ti rem te ani a heng an thil phut nor nan hian vo in atang khan na an thok lova naktu ka po an chol chun zom don ani Mizoram Rural Bank Staff Association Zindabad Zindabad of pension Pvt in RRBs in terms of the scheduled Supreme Court order in its true spirit. We demand regularization of all temporary casual part-time workers in RRBs. We demand full parity of other allowances, benefits, compassionate appointment scheme, promotion and recruitment rules. We demand Prism Party in Citizenship Amendment Bill to Lok Sabha apas ani ta ka wangin he bill hi Rajya Sabha angai to ani male ataka man ani ma in Mizomi puile po sangin nok anti dan lova Mizoram omte no chwa ngal chul anti thun soi he bill hi Rajya Sabha in engangin nge akal pui don shian ani la awangin ti the ani laya mala ngal chuti ma monian sha thule dan lova Mizoram omte no chwa chu he boina la ka changa inten na olsam bernia Prism Party chuan an ngai thun soya herod na chungchanga hian mala ngal turin sarkar hotu te an nge na ni HNVT Minister Dr. K. Bechua an kumina voknat na shi PRRS alen no nan thei top chwa turin thok tu te afui Animal Husbandry and Veterinary Department na thok tu te kumthar in hlan thar nan nei aman puina athu soin Dr. K. Bechua chuan mani na thiam taka thok thei te chu khoi hmuna po an na a an tuya na thiam lo te ro chuan phun noina an zong china ni atia duda taka thok ten ma som na an dong ngai lo ti soin omna hmun le the na azira in herem thiam turin thok tu te acha ani Dr. K. Bechua chuan Mizoram chu artui le sa a ain to del the nan thei to pachan lak ani tu thu soi HN Veterinary Department hi kumsang ka zakwa somsari pali khan Agriculture Department na changina indanga tundin huna thoktu zakwa patni an omani in khomi head department director Dr. Markungan Akashwaya Reverend Sina Sanglianan pathian thu cha toy so in thoktu te tan achong chai ani
Aizawl Municipal Corporation a thok tu ten kum tharata na in thlan tharna vo in khan an hmang Aman pui tu Principal Secretary Pulan Moy Chuango Chuan AMC a thok tu ten thanem ngai takle in pek na thuk zong ne na na an tho chuan Aizawl khopui mel an ti dang nam the a be sei thu soya AMC in dan ane te ken ko konga mi hausa le rethe te clear lova hoisen taka ma la turin thok tu te acha ani Mayor Pupi Sidan Ming Thanga po in thu soin AMC a thok te chu pathian du dan zoma an na cheu thok turin acha ani In Komi AMC Secretary Pu David Lorin Oman Akashwaya, Commissioner Dr. H. Del Thang Nan Thu Soibo. Kumin Republic Day, Tun Khan Somhi Paruka Lo Thleng Tur Lom Dan Tu Ngai To In Vo In Khan Additional DC Pu VL Shwaizela Hovin Sarkar Mi Poimo Te Aizola An Chukom. Chanvo Le Mo Phurna Nei Department IO Ten Rop Man Na An Lo Duan Lai Lok To Te An Clear Hawa Additional DC Pu VL Shwaizela Chuan Kumdanga Zingdar Ko A He Ni Lom Na La Mola Larsab Hovan Manchin Chu Tidang Lamin Kumina Chuan Zingdar Ria Ta Chan Ani Tu Thu Soi Meeting a hian ceremonial parade ne dan turte parade atel tur no pangte hrisel na din hun enfia lok chungchang te le thil chu dang te an soi honi ram han lo dan chuan Kumin Republic Day ceremonial parade a hian school contingent som pali armed contingent som pakhat NCC contingent pathum scout and guides contingent pakhat ve te ex serviceman contingent le band party pathum tel tur be se an ne Mami district at Cheng Mipui te kong sang sanga dom ka na tura sarkar lai pui le state sarkar scheme sang chanrual tirna aspirational district noya malak na chuwa in khan Mami borsap puwanal ngai saka kai shwaya thlir let ani he in koma hian Mami district chunga secondary school sang te electric eng Pvt tura malak na report Power and Electricity Department IO in apeka chuan school zong eng pek kim ani to ti tarlan ani a zirna in zong a mechia te tan bi ka in thiar na siam no pang school kal bansan to te zirna chun zom tir dan tu chungchang le zirna siam thanna tura zirtir tu pakhatin zirlai a zirtir tu zat bituk anga zirtir tu da ani lo te chu an harsat na to mek ani ti tarlan ani PhD department in intina in thiar na siam nan ekin pakhat zela cheng sang sari arwa mandon thu te an ina in thiar na satura an tho ve tur chung ko tam takin an tho ve theilo chu hemi konga harsat na an to mek ani ti te tarlan ani a horticulture department chon an mamo dana zirin chung ko sang chin tur thlai chi le achiak an sem dan tarlan ani a agriculture department po in lo nei tu te mamo khol chen khat chu mantlom zo ka lo nei tu te hne na pek ani thun tar lang ani Vet department chuan chung ko sang ranvul shileng laka ahim nan shidan na pek chin ani thute bong vul tu ten bong chi cha an nei the nan an bong pui bong chi cha la a an ka rai dan te an soi bokani Sericulture department po in mai mo la tamzok thar chuan tura sil pangang khoi tu te Eric Kokun an vul tir dan te an tar lang bokani Social Welfare Department in CDPO le Circle Officer Tetan vo in Khan Economics and Statistics Conference Hall ani thum o tour Early Childhood Care and Education Curriculum ti notlin dan tour training achan he training hi vo in ba ka ni som pahnia te nei ani anga training zo te chuan Mizoram chung mun sanga anganwadi worker te training an pevele don ani Early Childhood Care and Education in Atumber chu no pangkum group noilam te kong tin renga mason thei tura buat sai ani a chu chuan chu cha pek risel na tha an nei theina tur a shidan na dam doi pek nu in naw apai lai le apom lai ka stroi na tha pek le no pangkum thum le kumruk in kartan non formal preschool education nei tirte atenani lungle district ka chuan hetiang training hi tun thlan som panga achangan som pasari thleng nei ani ang Sairang Village Council malak na a tlong kong che chat chu tukin Zing Khan Rural Development Minister Pularwat Kiman ahong tlong kong hi PCC flooring concrete asiam ani a Sairang khomipui te ezon na poimo tak balulak te thlai na chi sang nul atanga anla na kong le mundanga changa Sairang tlong lui pan na kal kong ber ani awangin Sairang VC te le mipui ten kong chazok an nei theinan MGNRGA le mipui chanhem ngai te sum tho khom mangin October sang hi sompret achang khan an siam chana hon thein an zo felta ani kong hon pa a thu so in Rural Development Minister chuan kon pui le Sairang in kar kong chu siam that thuai tum ani ati a lui pui dung ramngo te hum halna Riverine Reserve Forest chungchang chu sarkar in achul angin a en no nang ati Pularwat ki machuan Rural Development Department malak na scheme sang mangin mason na le ezon na tam tak siam the ani awangin khotla shwai tu te point in pek na tharnen na an tho angai don ani ati Pularwat ki mahi RD Department na Deputy Secretary Pusi Silal Chuang ki male DRDA
Aizol Project Director Pvt lal eng moi aten an choi om ani Nikum sang hi som pariat chung khan Khozol Police Station huam chunga Pokso Act sang hi som pali hnuaya no pangchunga meichiat mi patna lam hoya chet na thu boy som patni Pongswal thu boy pakhat le tual tha thu boy pakhat zia lu ani Khozol Zonet reporter ne na changa thudon danin Khozol Police Station a hian nikum chung khan thu boy somnga pakwa zia lu ani a hengzinga somnga panga te chu charge sheet siam to ani a charge sheet siam lo pali te ombo heng thu boy zinga hian meiche za omna ti borban case pathum ri hlo tol ruk thu boy som pakhat ru thu boy som panga le in ro case pathum le zu wanga thu boy pakwa aterani Tukindar Khatvel Khan Mami Districta Swar Hliap Kho a Pulal Biak Kima Chen na in chu bung ro engma chu man lawin akang ralvek van thak takin he kang me chuak awang hen thi le hliam an omlova an in akang ti an shia chuan chelwa lawin alo na sakman to a he in ria Pulal Biak Kima le afa te pahni chu him takin an tlan chuak thei ani Swar Hliap branch wai me chuan Pulal Biak Kima te chen na in tur hi vo in khan na tlangin an sangala mitlom ngai zarwal vel thok chuak chuan in thar hilwa thei turin an pe ngalani na tlang te thing puilum nan bial tu MLA pu H Juliana chuan cheng sang thum ape a mamit borsa point silpolin pathum le cheng sang thum ape bok chung ko din hun har sa jok ten damlo ni kho adam do inani enkol na sen so kum khata cheng noi nga thleng an bil le theina tura sarkar lai puin asiam Ayushman Bharat ti Asiat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ti Asiat bokchu Khozol le achevel mi puiten changkai taka an man thenan tun la hian chung sang sang he scheme mang thei turin an ziak lut meka vo in thleng khan PMJAY Golden Card mangadam lo enkol na sen so billet le thei turin mi za somnga pali chuang Khozol dam do ina an ziak lut to ani Zemabo Mizoram State Cancer Institute Director Hena Changa Thudon Danin Cancer Hem Nakhol Achiat Avangin Naktu Ningani Achangin in Hem Atheidon Lawa Khol Siam Chan Ani Nuwa in Hem Radiation Therapy Pek Chunzom The Hun Tu Lo Ngai Chang Turin Cancer Hem Lai Teshiat Tirane People United in Music with a Purpose Pump Polin Nikum December Tha Adam Lo Harsazwal the Chanpuina to Charity Concert and Wat Saya and Sumhu Cheng Nuai Li Sang Thum Zakni Som Li Chu Falcon Referral Hospital avo in Khan an Hlan Pam Shwai tu te hi Referral Hospital Medical Superintendent Dr. Lang Mutswa Kale at ho puiten an lo dong songa Pam hian kum sang hi som pakhata an din achangin mi har sa jok te chan puinan Cheng Nuai Som Li vel an pitchuak to a thil chi sang sanga mi puite zirtir na an buat sai chin bok I-League Club Aizol FC in Coach Teratan Stanley Rosario Henry ruat ani ti an puang An club thu chhuatar lan danin I-League season kalmeka Aizol FC hi an che thattok lo awangin head coach Gift Raikhan chuan tun hnaya ban na theluta hi club chuan pomsakin a IO Touring India Footballer ton shed engamasat nei to Stanley Rosario Henry hi ruat ani ti an puang ani I-League season kalmeka Aizol FC hian voi som pakhat an khel to a voi ni chia chakin voi ruk an tlom to a voi thum an king puitinen in he to kin point kwa an hu to a Kelzat in anga table la machwai tu Chennai City I in point som pangasetin an niam to ani Voin Khan Aizola Kolum Library Celsius du som ni paru point pathumani a avo Library Celsius du som pakhat point pasari ani naktuk ninga nia chuan Kolum Library Celsius du som ni pangavel avo ber lai Celsius du som vel ani rinani jingdar rukle minute thumani achwa kanga tlaidar li le minute somni pariata atlale ang Citizenship Amendment Bill adulo thu soitu MNF President Chief Minister Puzoram Thangan BJP kai shwai neda achanga in hnu dolo chungchang chu party na ngai to turani ang ati Chapchar Kut Organizing Committee and Chairman Chief Minister Puzoram Thanga hova vo ina aizola chukhom in February ni somni pariat le March ni khata Chapchar Kut manan rel Khatizong kha tum chuma chanchin thar kanon ti chwa the te chu ani e